Habar ben usaipan, jad ben riuru kasan. Di basnyambat penjaslian, Rupa Premium Meghalaya. Kanu kalong ke jenis ngau sarok, habang ni bagi kun sam lagi jongi, di persang menseng kam seng jam lejong. Bat amtang betlala ben yang halaki jong kijat, hendrik la persang ru ben aikam ajam, yaki bahaya ngasem, bat kumcu ru ki palok parjor kejongki. Mentah ganti hak program Saipan in yo alat mendek celang kerding. Ha kabang in yo alat min kedua Iba Eldahar. Iba Eldahar la sedang kam ke jong i da kaba isandur la ni ring video hakini ki sngi jinget ho bat kumju ru iki events per. Bat suki lala penyar ke kam ke jong i bat ila seng ya ke kunhun Quarian Sini Sicarius. Kini kunhun ke jong i mentah ganti ke lala penyedon benta bat ki babun ki nok snap film bapau nam na kani ke jela ke jong i. Bat amtang kata kila yedon bentaru ban shnai ke babun tili ki music videos. Nga kerteng Eliza di Bendahar Shela, tema baru-baru kibriwi kitab yang aku andhar. Ya kan ka kam kaba shondur nga kemau ningkong nga sedang hosnam arjar kendai. Kadang permadang kelas Saint Anthony's. Kemau ba kadang kenika Autumn Fest. Te I nahi kai jungi hatu kupor tengi Nathaniel Majau. I dan kam camera operators kan, camera operators ban shoot ini ki concerts, ban shoot ini ki parades bagi dan de ikat bawan yarap kan. Te hatu kupor ngalet kata kasin meningkong. Ngaham keli hira kita ki jing seo ki tang mad ladap shoot ai ngakan mau sa ngadas ngohet mensim hibi ai san spa sisngi. Te lai singi yo katan spa paju I kung utama pisah atau kopor ang ban dan basu ai bi kum tu abangi ngi sumudur ba wadu head mystery lompat yo san spa si singi atau kopor te ari nak sung khan ha ngam long serius ya ka kam ngamdai bang ngada dan syat ka jing thrang ngan ring video ma cender tama te la si sir yo I ti dang cut shoot gidan ki events ki bon ba namanta spring board ngi let baik ngi shoot kat bi pha te hatu kupor nga mau ngi keduk sebab iwi perlok si trelang hi I ketengi baya tingi apa shonder lang kan be tho nga mau ki weddings ki ba ki ming shoot min chuan mar ba padadan than ki ba ki kam la no sang ki weddings bagi events te hadu la poi final year hi jong college tingi sa sedang ban nut ban chu sedang snak ki baret bariak ki music video ki advertisement ni ai te marsenlat na tu hi ngalit puli pat saya ka postgraduate ka photography ka Institute Bertai Light and Life Academy ka ha uti manga bat iwi perlok pen keman melit puli lang ha Saint Anthony's ro tingi pelit puli lang sa uti ro Light and Life marsen one pai nam ta portfolio be le sa you specialization ngila sedang yo project hi mar shalong kabaret nama Jiki tip ki beri bau dan kita balik pulih shonder kita ki kam shania yang ki beri badan sertifikat antara. Mahadu mentang ngasunggu bahalong ikam ki ding doa. Ipin itu ya bun bahagi beri omang yo shoot video nata ada. Dan pat nong ling bah kita ki kam ngile ya keduk si wi doktor Vijay bari doktor Wansa ketika thok kan kita te apar mia shon ya kata ka wedding kada sin meningkong akan mamia persang menle pre wedding post wedding te haslong to program kan ma bikin dan balik kan nomor ngi sutu bah tu kesingi thok hi bon sien kalau kerki pelak ni mi shon bahai ki ya ki jing phong ki tiar gitar Jadi orang ini lihat kemudian kami akan dengar atau tahu menelingi saya lihat nak akan, woi kesengi par hadian, kita argue orang atau tak kebiang sobiang kata kami sukulut puar, ni sedang menilai kan post wedding. After kata hadian arsengi, ni lihat post wedding shoot, ni lihat nak mau sahaja jam step, nak mau nomor pengia kuat pelak penyo nadu bahasa sedang mi kesengi. Tapi baru kesengi ni pelak puar ni sender begitu ki doktor.
dalam dap tu hadu mengilip hai yang bagi pelit persen bagi itu kom industri jengi nama ban pelit bagi pelit persen tinggi asan tu nan kita ro kemau keman palat keman palat bagi yo asan kita bawa ngini kam keli kat no kin siru lan kat no ngin kam pa ere ki bel ki su ahim ki pisah kan hadu ba long hatu ko porte ngakan mau ki ai ajan san pho hajar ai san pho hajar te arajar kan ar nong kelabun ke pisah 4 jui tu mah kata pisah ani ngakan mau ngi apor ngi asam ke tim angi la keman pa nomor pa la yo thiet tiar su na tu gi equipment kan ai kedua ikam ki i cut yang apa ni rap ban bentuk skrip ban ile video na mentah kau ke ban keteng kadina asam keteng lucid recess ya rap mai ki kan tenong tu akan mau ngi sang mention ta video an hasil ke bening kong akan mau ngi ngayok lat mangak kan mengin ya penon kam drone hapar ba let music video tinggi kadang kau ke scene ba kata ka aktris ba kata ka video ka kawang ke senduk kata senduk ka kawang se kan kata senduk pat kate du kenjeri hala dia tan kelaya ka konsep kare jonga oh dia kata konsep kare chang ba kemudian tak beriau ko dan kibun kijing kia jing mud te ngipun iba kata jing mud jing perkat ni kijing jenjar sama kiri kidan tak senduk dia kata por baka persamaan berat no kita ki jing ya katan kelah kan no jaga bakan laim kayak penban long ne singa along nak kumpul cu ong ba teng ngimla bangin cu i sendat lendat igini ki jing jenjar ni hap wat lat enti bangin mungkin ya ling ba kan mending mungkin cu berat ini nak mau ngi kendu itai perlok ring janai di besit le animation di itai janai di wini ki member balik atau animation atau film usim tinang tu kan ya sedang bani di perlok janai tadi dan si perlok ni trailang haduk mentaru ladu arjar kat wei haduk mentah ketengi nik ni sedang kan kami perlok kami jan ni trai kamlang mau kendu si furnace dahar tu buat trailang mat chelong cuma kuaya ti wong bakadan ko ke film nama tai wei director ko ban khat yang aban pen shoot te ngam pajutrai kum kamera operator na kum DOP kan director photography ngasih shoot ring video na ngasih shoot direct untuk kan te wong ngatrai pila ba pen bahai na film mon fitrai kum DOP tengok wong to pen kenduk syai tai bering kenduk kan di kong simi kong tiang te ngia pulih tak skrip ke jong i ke teng yung slang te kam trim hi ban thoi kong simi tengah por ngas tonat han pulih tak skrip ru mar kham komik to ta ngiang ni le ma tonat ngi dan bentar kam tai kan manga inek edit inek te dan bat siki ki perlok me trailang hanta yo lat saban trai sabat i dan i barfel war jeri ru wan prang ding do ru kadang ko ke film tama kam release jo kata ke film ru dai kaba ke film kasih anda ke badan long ke badan jingmut bah ke film tama le se kidang bun kijing duna bagi jing you kan hata ke film le se kami ok pelat jo banding kau ko music video hi mga dan bentalang kadai ke video jong kasih blood sama kuteng rising star katu shoot Daniel gat pho Daniel labun bagi video sekali terekam lang. Hadirin tu akan dua esai ki somersault. But somersault dia ani labun mah. Aduk bermental itu yang ada langsung kumban member dia tentang lah. Atip dut ki jirai jongki kan. Jongki somersault ki jirai bikin nang release. Lah dap ai dut cai ki jirai so menjet. Nanti ada ya Blue Temptation, Maxter Warjeri. Ini kibuan pergi nong roy kan, bang ila yo pencina video, te ngatrai ya kesan putli te lah tambah hi video.
xiên khăn trong liệt rai bắn hoàn ác lên Shalom chanel habang ala yai wa aslam di ta anda ngapa shami jing sup jing man ngasem pada hu arjar khat nyo hingga yok khun tika taka jing long rang ba ka awan te kwa menteri stom ha ju ko por kendu ki brio ri babyang ba ki ba aimen sim ndi tama om ki aimen sim long masu khro ma kumwan prang le di brio buduki oh buduki ma tang ba ha ju ko por di brio ba kwa ban le bahai ka kam te ngi ru ha ju ko por ngi kwa ban pen hun ma ban ye trailang ban ye sutanat hatu ko puan kemang kedu ya mebau filia ni sesna ko music video nam tanjung I ketika scene bening kong hi irubi ak music video right after you done kissed her I knew we'd never be the same come on cold winter we threw us in the air like paper planes no one would cry soon after all that's said and done we're at the point of no return. Ketika tu ke jeng ruai ba iyo MTV EMA Award iyo Best Indian Act kemang ngi ya kuman mana mar beliau ka shwa ka video jongi as ka number 18 mania ka video jong Shawn Mendes mania ka video jong BTS jeng so kan strat ha kan ti dan hi tai let's say ha jeng em dan hi jeng song sarong nyat tak ai di por song bet ba an yo bet kata kamwat than ra kan tena katu ka sedang berhiar ka kata ya kam nomor ba ngimyo nomor ngimlit wat ya kam ngi up ka kam kan wan singi ka sedang berhiar sang manja te ka market shalong ru te kam dadi ka ba gi kata ta no gi brio kam dadi babon bisa market industri hani te kam dadi ka bala slam ngimla ban afford ban mungkin invest nomor kam dan ka return ban invest bon than ru mla te pen up tang si benai tang si snam ro ki brio kim kan masuk andai hau tu atau ko par kan mau kidan hi ki offer ngi yo shabar min pen tarekam nam ta ki brio ni tingi suki ban akitien nya du no ta kilat ti andai mentapat suki ni stop ngi sang mungin yo biang kan te andai te nakata hi su akajing em long kat tang katus nam ngi tarekam kan tang shu shong thai tang stio artio ro brio kulat na ya ka ai mafidan kan kat ki video mengalak sna dai mengi dan benta ka tim jungi kateng Korean seni sekarias kat ki video mengi sna ngim ju release ka channel jungi namar ngi sna nam ta ki ban jam ti ki release ki channel jungi kan te ha ka tim ko jungi nge dan sangut benta manga I nick beri editor I penbiang itai basandur di dan Purlan di shooting video si Arab nam ta ki grip work antara dengan Leander Leander si Shander ki ring video ke Shander lang kita ro kita langun penbiang Leander buat Purlan ki student sangan ITI ngasih hikaya ITI tang mangala resign na te kedu iki nata kan ITI nga hikai nadu arajar kat khandai hadu arajar arpuar tamah dia katu por hi manang hikai ITI ngayo lat pat saban di DOP naman taka tuka cooking show Hills on a Plate brings to the table. They have a lot in their arsenal. How do you feel about it? I think I'm starting to hate them. You're after game and you know you're going out. Nantara mata Shillong Chimbo Choir labun mahagi projects ngai penlek kanya tu kopar. Mana kemau jo Shillong Chimbo Choir ki
ki sebut mensiang ban syak ki kena ban wan ban ya yarap kamlang kan te ngi yo lahat ban pen itu ki ya ka kam kuno ban ya deal bat ki clients ki long da ki shlong chmo ko ya te ki la long high end clients ma te ki yo iya kuno ban ya kran mat ki kena Ki projek ki bala adab barang sudap pada Islam hira menakani yang akan mau ngia shna ko short film ka kerteng jelop tengnya pak na ta festival ka kerteng ka Kelvin Cinema Festival ma te hakata ngi sha jet shortlist banong official selection kan te nakatuka film hi ngi yo award for best acting ngi yo namantai actor kan te Ipen keman, ti perlok sender hi. Te ngapat hata ka senam hi mengapa Kelvin Cinema Festival. Iwi perlok jungi keteng sanki. Ita pa isna ta film pateng. Hata ka pateng pat ikut yang amangan dei cinematographer. Ngiyo award yang kata ka film pat for best cinematography and direction. Mengia tray menta kadai bat ita wi kena kring daman. Ita daman idei colorist bashile color grading bashile editing. Ita I thok ko script am ta short film. Te ngi yo jintip na we perlok teng himan ikli yang ai ong ma ka ko short film dia wat DOP fi kwa man le. Te ase ngatang ham keli hira de khna ne orang ba na mars ong short film de nge shong shit ngom me hot le bet ham keli hira ka dor kan no te mars ong ta arrange meeting pen baik ka begini kedua dengan shong meeting na pule ka synopsis na menta ka script ngasutran ka shong khia ba ka desh phang ka bahar dengan su ba ka ta ka film le se kadan let's say ka scope bahkan poi jengai mo kebiang mo ni le bet ta film ta por be tre ta kam ngamau ba kidan ki por ba teng teng super khat ngapai uta khna ngamlak mundur bu ni dong khna uta khna kan dei that mong budang khna palat uda tang thra dan thra ki ar phoi ar po ar snam na ar pulai snam te menta udan sha Mumbai lali phai biang tama karukom hik karukom direct ke jong karukom nong ya trailang bagi para bagi tim members jong kan kalau profesional ba hadu ba kita ki kena ngam poi perkhat bagi ki kena St Anthony's kini barang lit college seru kita ki we kan dengan ngasi itu ba kena mentai ki lakam sim kia susu ya ka you kan filmmaking wan nakatu hi ngas tu ba kala kham buon ka you kan kini ka market nang tade ka kini ki khna kena stang buon ki resources kini ki you kan ngatrai ka im de ka dei bin pha festival karukom tho karukom euro kadan ngas tu kadan ngan kini ka hop bangin la ban pha buon jaka kidang dan show kidan be hi project de mentai bayat kidan ka project menta kadeka kamdera ka sequel jong ka Hills on a Plate namba kadeka somewhat related kadeka dan hi barish phang bam hi namba kadeka phang ki fermentation one way expert manasha America one shalong one watch jingtip phang ka again fermentation tinga ngilit but mengiring yaki
jing keduk jong kan gi kata ro ke documentary series pat dia kata try how much ini release dan tadi dan ki project buat election commission buat ki project buat ki bun jong government department hi kakam kadan bet dafi smart menteri de kakam kadan bet tama teng teng long ngiti tengi mudur bet ba kakam ka di bet ban bat kamera ban batai ki beri ban ak tama teng teng kakam ka di ba pin shna kumki coffee table book na pishna brochure pishna project report hab ban lek kat ba dan ni kan namar ni gitu kam barit papilek la se ki beri ki iba kilak man chania ki ai kam ka kham het la se ki long willing ban ai budget man shna film ne man shna you kan kata